Iyi raporo yibanze ku burenganzira bwo kubaho, uburenganzira ku buzima, ku burenganzira bw'imfungwa n'abagororwa ndetse no ku burenganzira bw'abari mu gihano nsimburagifungo cy'imirimo ifitiye igihugu akamaro. Ku bijyanye n'ubuzima, komisiyo yasanze uburenganzira ku guhabwa serivisi zingana z'ubuzima bwubahirizwa. Ikindi kandi ngo imiti ikenewe ivura indwara zikunze kugaragara cyane iraboneka kandi yishyurwa n'ubwishingizi mu kwivuza ku kigero kiri hejuru ya 75%. Muri uyu mwaka ku birego 1172 iyi komisiyo yakiriye, muri byo 337 biracyakorerwa amaperereza, naho 835 yabishyikirije inzego zibishinzwe kugira ngo bikemuke. Muri byo 326 byabonewe ibisubizo, naho 206 ntibirabonerwa ibisubizo. Ibi birego byiganjemo iby'uburenganzira ku mutungo, ubutabera ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ku bijyanye n'ubucucike mu magereza, komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri ankete yakoze yasanze buhari, ariko ngo ugereranyije n'umwaka ushize bwagabanutse, nk'uko bisobanurwa na Presidente wa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu Madame Nirere Madeleine. Muri rusange, iyi raporo ya Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu igaragaza ko hatewe intambwe ishimishije mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu, kuko mu gihugu hari amategeko arengera uburenganzira bwa muntu n'inzego zishinzwe gukurikirana uko bwubahirizwa. Inteko ishinga amategeko imitwe yombi imaze kwakira iyi raporo yavuze ko igiye kuyisuzuma.